Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler. Hurmatlı Tulpar TV'nin görücüleri, Rusya Federasyasında жүрген mekendeşler. Mına oşentip bugün biz Gezektegi bolup жатқан Аламан улакка келип жеттик. Бул Ош областы Карагулжа району октябрь айылында, октябрь Киров, Жийде, Жаңы Талап айылдарынын ортосундагы чыгарылган тегеретме улак экен. Күн дагы аябай сонун жамгыр жаап баштады эле, жамгыр токтоду. Сиздерге толук тартып жеткизип, балбандар менен тааныштырып, толук тартып киргизгенге аракет кылабыз. Жаман сөз жазбаңыздар, балбандарга дуа кылып коюңуздар. Балбандардын жалдары бош кетпесин, сорундары бар экен. Акчалай жана баш байга 2 кой сорunu бар экен. Урматтуу мекендештер, каналга каттал электер. Kanalga kaptalıp kommentariy жаза кетиңиздер. Мына ошентип улак башталды. Мына ошентип улак абдан кызуу жүрүп жатат. Улак оюн таласында, улак жерде, палвандар аракетинде Карагулжа району октябрь айылындагы ынтымак улагы. Ошентип улак оюн таласына дагы келип жеттик. Palvanlar hareketinde. Alıvergile palvanlar alıvergile. Ulak abdan kızı жүрүп жатат. Жер оор, улакта абдан оор деп жатышат. 75 килограммдык улак. Palvanlar hareketinde. Oyun talasında Çuak Palvan, Cihanış Palvan, Abdu Palvanlar hareketinde. Ulaktı kötörüge hareket kılıp жатышат. Ulak oyun talasında. Ulaktı kötörüge hareket kılıp жатышат. Ulaktı kötörüge hareket kılıp жатышат. Mına oşentip abdan kızуу жүрүп жатат. Улак oyun talasında. Ulak abdan kızуу жүрүп жатат. Palvanlar hareketinde, bardык palvanlar hareketinde. Abdan kızуу жүрүп жатат улак. Улак oyun talasında жерде. Aysı palvan hareketinde. Karagulcanın palvanları hareketinde. Ulak abdan kızı жүрүп жатат. Ulak жерде. Cihanış Palvan hareketinde, Cihanış Palvan hareketinde. Maşallah. Palvanlar hareketinde.
Balvanlar hareketinde. Tulpar TV degen kanal. Maşallah, mına oşente ulak götörül aldında turat. Çuvak balvan aldırtıp jatat. Çuvak balvan hareketlerinde çuvak balvan aldırttı. Çuvak balvan hareketinde aldırtıp jatat. Çuvak balvan. Oy oy oy. Oy oy oy. Oy mana palvanlık. Mana oşente ulak götörülüp çıktı. Mana oşente ulak götörülüp çıktı. Çuvak balvan aldırttı. Oşente abdan kızı жүрüp jatat oyun. Qaysı palvan hareketinde ulak götörülüp jatat. Bir palvanın hareketinde götörüldü ulak. Mana oşente ulak götörülüp jatat. Götörüldü. Yanlış palvan aldırtıp atat. Yanlış palvan aldırtıp atat. Ulak kaytaradan kaldı oyun talasında. Ulak abdan kızı жүрüdü. Ulak oyun talasında. Oy palvanlar. Mana oşente ulak götörülüğü aldığında kaytaradan ulak жерге düştü. Ulak жерде, ulak oyun talasında. Çuvak balvan aldırtıp jatat. Bir yaş balvanı çuvak balvan götürüp jatat. Ulak götürüp çıkıp ketти. Canbek деген aksakalga söz verdi. Canış balvan. Mına oşente aşırı beri ıkmasın görüp jatышат. Amdan kızı жүрüp жатат улак кайтарадан oyun talasında. Aşırı beri ıkmasın kılıp jatышат. Aşırı beri ıkmasın kılıp verdi. Çuvak balvanlar, canış balvanlar. Olay kılayın da bak, olay kılın ben. Amdan kızı жүрüp jatat ulak.
Juruda Jodar palvanlar sürükleyişti. Allah. Bundan kızı жүріп жатат. Ulak Kaytarada oyun talasına gelip жатат. Ulak oyun talasında bundan kızı жүріп жатат. Мына ошентип Mana ошентип Ulak Kaytaradan oyun talasında Kaytaradan Kayşı palvan hareketinde Kayşı Canış palvan hareketinde okşoyt Kaytaradan Canış palvan Ulak yerde oyun talasında geldi. Palvanlar hareketinde. Oradan kızı yürüp yatar. Ağızdan kızı yürüp yatar. Ağızdan kızı yürüp yatar Ulak. Buna ошентип Ulak oyun talasında жерде. Palvanlar hareketinde. Ortada Çuvak palvan, Abdu palvan, Canış palvan, Bayış palvanlar. Ondan kızı yürüp yatar. Ulak oyun talasında palvanlar hareketinde. Canış palvan hareketinde, Bayış palvan hareketinde Aytulu Mama Rasul palvandan oğlu Bayış palvanlar hareketinde, Bayış palvan Canış palvanlar hareketinde. Aytulu Mama Rasul palvandın, legendarlı palvandın oğlu Canış Bayış palvanlar hareketinde. Bayış palvandın jalında ulağı mına ошентип Bayış palvandın. Mana ошентип Bayış palvan hareketinde. Hareketinde Bayış palvan hareketinde mana ошентип Bayış palvan Canış palvanlar
Buna oşenti ulak kaytaradan oyun talasında jerge düştü. Balvanlar hareketinde alıp çıkıp aşırıp sorunlarını hareketlerini görüp yapacak. Buna oşenti Ayşe balvan hareketindeken. Hareketlerinde palvanlar, çuvak palvan hareketinde. Sarı palvanın calındayken bana o sentik sarı palvan hareketinde oy 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 abdan kızı yürüp gitti ulak götürülüp gitti. Sarı palvanlardan hareketinde çuvak palvan yardımında sarı palvan kaçıp baracaklar. Bana o şentip götürülüp çıkıp gitti ulak. Buna o şentip ulak yerde oyun talasında palvanlar hareketinde çoğun sorunları koyulup başladı. Aytolu, Bayış palvan, Canış palvan, Çuvak palvan. Dele usul ayıldım bardık palvanları. Abdu palvanlar жүрөт hareketlerini görüp jatak. Sorunlar koyulup başladı. Palvanlar hareketinde. Ayşe palvanın jalına buyurdu eken hazırkı sorun palvanlar hareketinde. Ulan abdan kızı yürüp jatat. Yanlış palvan hareketinde İngiliz yanlış Bayış palvan hareketinde Bayış palvan hareketinde Yerde oyun talasında maşallah hareketlerin görüp jatat palvanlar çoğun sorunları koyuldu. Oy başlayan sorunları, içki başlayan sorunları koyup jatat. Abdu palvan hareketinde. Ulak götürülüp jatat oyun talasından ulak abdan kızı yürüp gitti. Canış palvan Aytulu Mamarasul palvanın oğlu Canış palvan hareketinde. Yanlış palvan hareketinde buna asıldı. Saldı Canış palvan bana o sentik yalına çıkardı buna Canış. Oldu. Yanlış palvan yalına çıktı. Yanlış palvanın yalında Ulak Aytulu Mamarasul palvanın oğlu.
Dans tek ol, dans tek. Cans. Aydak çaktı bir cadır atı. Bunları kaydak. Bu ne biçim? Kaldım. Kaldım yalında ulak. Çok balvan. Çok balvan bana o sentip bugünkü marekede bir içkiye saldı. Buna o sentip. Assalamu alaikum. Çok balvan. Bugünkü marekenin birinci çoğun sorunlarından koyulgan içki sorunun bunlar çok balvan. Taşta aldı kanday inin. Toy kanday oldu da. Oyday sonum oldu. Ulak o. Saydılar. Hadi bakalım. Tekme ilmi atladılar. Çıkalgan benim. Oңойчулук менен чыкпай атып окшойт менин байкашымча. Fazla 74 çıkan eken. Жерде коорур экен. Билеңен күчкүн кетпесин иним. Дагы чоң сорундарды ал. Тай коштогон, тогуз кара коштогон. Ат кимиге эле ат? Adımda sarı degen dostum. Sarıbayдын аты менен bir эчкиге салым салып алды. Машалла билеңен күчүн кетпесин иним. Мына ошентип бүгүн октябрь айылындагы улак берип жаткан агаларыбыз ушу кишилер экен. Ассаламу алейкум ага. Жакшысызбы? Улак абдан кызуу жүрүп жатат, абдан кызуу болуп жатат. Жер бир аз оорураак, торпок дагы оорураак коюп койгон окшойсуздар. Ошол 4-5 айдын улагы. Кудай кааласа 74 kilo aldık эле биз дагы. 74 kilo чыгардык Кудай кааласа. Жер менен жер оорураак эмир 90 kilo болуп кеткен окшойт. Балбандар ала албай кээк менен алып атышат. Аябай жакшы. Палвандар чабып атат, ойносун. Жакшы өтүп атат ака. Рахмат сизге. Алла сиздерден Солуңуз болсун. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерден. Элдин кызматында жүрөсүз ака. Рахмат чоң сизге. Алла разы болсун сиздерден дагы. Мына ошентип ынтымак улактын кийинки сорунун койдуңуздар кой элексиздерби? Кийинки кой сорунун коштогон кой сорундар бар экен. Ого дагы аракет кылып жатышат. Азыр көрөбүз. Мына ошентип улак абдан кызуу жүрүп жатат. Чувак балван. Чувак балван дуа кылып атат. Ентип бүгүнкү аламан улактын кой соруну коюлду. Жогору таштап бир кой алгыла деп октябрь ынтымагы элдер айтып жатышат. Улак уюштуруучулар жогору таштап бир кой алгыла деп жатышат. Палвандар аракетинде. Улак абдан кызуу жүрүп жатат палвандар аракетинде. Кайтарадан ортодо Чувак палван, Жаныш палван, Байыш палван, Улуш палван, Абду палван, Аяз палвандар аракетинде. Ой-ой-ой, мына ошентип Чувак Улуш палван аракетинде Улуш палван көтөрүп жатат. Улуш палван көтөрүп жатат. Мына ошентип Улуш палван аракетинде. Улуш палван аракетинде мына ошентип Жаныш палван, Байыш палван аракетинде. Кайсы палвандын жалына буйрду экен азыркы кой сорун кайсы палвандын жалынан насип кылды экен. Аракетиңерди көргүлө палвандар, аракетиңерди көргүлө. Аракетиңерди көргүлө палвандар. Палвандар аракетинде улак абдан кызуу жүрүп жатат. Кой соруну коюлду. Кой соруну өдөңкү маарага оюн таласынын өдөңкү жак бурчуна алып барып таштап кой соруну коюлду. Мына ошол улак жерде оюн таласында улак жерде жүгөндөңдү ал палван.
Ulak yerde. Ulak yerde ulak. Amdan kızıl yürüp yatar ulak. Canış Palvan hareketinde Canış Palvan Aytulu Mamarasul legendarlı palvandan oğlu. Canış Palvan hareketinde Nava Senti Uluş Palvan götürdü. Uluş Palvan. Gündür attı. Uluş Palvan'dan yeri olup gitti. Uluş Palvan'dan atının yeri olup gitti. Al hem o şerden Palvan'ı aldın da duran. Al hem mi? Sırası taşta. Ulak cirde, ulak oyun talasında cirde ulak. Koy sorun Kayşı Palvan'ın calına buyurduken. Ulak cirde. Tip ulak kaytarada oyun talasında abdan kızı uçurup çadat. Bayış Palvan, çok palvanlar hareketinde. Oy. Bayış Palvan, çok palvanlar hareketinde. Oy sorunun alıp ketkenge dağı oңой turgan jok palvandarga. Adam gibi yürüp jatat, Kayşı Palvan götörüp jatat, kötörülüp jatat ulak. Ulak kötörülüp jatat, oy, avaylap salыңыздар, avaylap salыңыздар. Avaylap at salыңыздар palvandar, ulak kötörülüp jatat. Oy verme genci oy. Ulak kötörülüp jatat. Ulak Kaytaradan oyun talasında cirde. Uluş Palvan, Canış Palvan, Bayış Palvanlar, Ayas Palvanlar, Abdu Palvanlar hareketinde. Çuvak Palvan oyun talasına koşuldu. Ulak Kaytaradan cirdi. Ulak Kaytaradan cirdi. Atayım lan Caş Palvan. Top forma çay. Lan. Kuvvetli yapma lan. Palvanlar hareketlerini görüldü. Çuvak Palvan. Hareketlerinde palvanlar Ulak Kaytaradan oyun talasında cirdi. Palvanlar hareketlerinde cirdi. Hareketlerinde Çuvak Palvan. Jettin adını jettin. Dilik çıkan baba de, Caş Palvan eken, hareketi ötök iken. Oluşunca hareketlerini görüp da. Alçak şartlı. Bayış Palvan hareketinde, Bayış Palvan. Açıldı. Şimdi sen bana. Böyle açıldı, gel açıldı böyle. Pasal kurma çek,
Sen ortada izletiyorsun. Tutuyorsun he? Bir de mana yok bu. Entip bugünkü Alaman Ulaq'tın koy sorunu koyuldu. Jogorı taşta bir koy algıla dep. Oktyabr ıntımağı elleri aytıp çatışat. Ulaq uyuşturucular jogorı taşta bir koy algıla dep çatışat. Palvanlar hareketinde. Ulaq abdan kızı жүрüp çatat palvanlar hareketinde. Kaytaradan ortada. Çuak palvan, Canış palvan, Bayış palvan, Uluş palvan, Abdu palvan, Ayas palvanlar hareketinde. Oy oy mına o sentip çuak Uluş palvan hareketinde Uluş palvan götürüp jatat. Uluş palvan götürüp jatat. Mına o senti Uluş palvan hareketinde. Uluş palvan hareketinde mına o sentip Canış palvan, Bayış palvan hareketinde. Qaysı palvanın jalına buyurdu ken hazır bu koy sorun qaysı palvanın jalından ol. Nasip kıldı ken hareketinlerdi görgülü palvanlar hareketinlerdi görgülü. Hareketinlerdi görgülü palvanlar. Palvanlar hareketinde Vagabdan kızı жүрüp jatat. Koy sorunu koyuldu. Koy sorunu ödönkü mağaraga oyun talasının ödönkü japkırçını alparıp taştap koy sorunu koyuldu.